Baca tu alam bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim tu bukan untuk alu hantu je, pegang tarmihim 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 tarmihim. Ya. Untuk jantung, untuk hati. Sama kat jantung. Jantung siapa sakit jantung, itu amalan. Ubat jantung. Tarmihim 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 bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asim ma'kul. Ubat untuk jantung. Sebab sekarang ni ramai orang mati heart attack. Anak murid aku baru 4 hari lepas meninggal heart attack. Jantung. Ni ubat jantung ya. Jantung kuat. Jantung kuat, jantung sihat. Baca surah Al-Fil 3 kali. Ya, tapi tarmihim tu bacalah 11 kali atau 3 kali. Atau 7 kali, dia kena ganjil. Tarmihim 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 bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asim ma'kul. Jantung kuat.